Say nipa ba queen. Omu say what talent oh yeah there. But obi ono be di ise bi ono be bom bia na oni wenya problem. Na so ono no ye from so na say eyeten hunu bi no mo time. Ekoba ni sa enye tan hunu but something is wrong somewhere. Bibi atochuma ewo baby a ewo se ye nua be ma no ye lewen otena se na o assess ne mu yie na o de tutu niema bi hu na niema bi a o yem onyai because ba ku edin kan abeka na otoso mienu se na otoso miensa beka de na chese bibi nko yie what I say bibi nko yie wa wo manager abeka unanfo abeka wa colleague for wo mu enyina e shoot movie nyina they are all complaining. It's what at all are you doing na ni se wo mompe I want to mention wo every Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and you too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and marketing there. And you're not a location, our Abeka Park Junction. Fanamba ne boasio, na wankasa frɛ. Na obi another one, na me mo bi kasa me frama. Wankasa frɛ, abati. Ebusia for me mama akwa ba de ba too much GH. E dey share say dia na ebusia for ensema course wo man Ghana mu die di ka ene de ebesomo. Ebusia for sisi dey wo mu say Kumawood Kumasi Movie Association for wo mu twesi ni Kumasi eni Ghana senior kasa eduje gu baby at say ye hu say course e bo. Na so ni nyam no wo mu bi no actors wo mu bi asori kwan bi so ama wo mu etime gina twetwa series bi a ene trending na nipa ba ko a ofi Kumawood a wetime tu na mo bi sa still now relevant Kojo and cancer do na enim na Lewin. Na Lewin kroya so ogo enim no so na esa manfo so banechi esinechi kansem e wonechi. Na enche bia na beto dia say bigger quiz. Ano so Kumawood actor na ese wokaka nsem bia fa Lewin won say obi oni be di ehia bia na ese obeso ombre na ase juju tuo eduro tuo na ese ahye ne ma won pese obi be hyena ase no ti bibia mu na ese wo tuo obi eduro de bia na ho yira na ope obi atu ne duro obi ese oben na ese ne be hyena bom a no apekwan bi eyino afi won ti ese we nipa boni ni na bigger quiz ka na ase akukuduro so na ese onyane sepsu waka ama ese na mafo si ade bigger quiz dey no oje wo Lewin na se Lewin kra dey no dey bigger quiz ama na koba ne sa na yebeka ya na Lewin kro ya so ne funny face benya ensem bi ma UTV fo be mu keka ya ma asem no twaso ma tese ekoda nchen na ase ba se funny face abekenya ensem no biem na this time no Lewin me birthday na tese Lewin ko posting funny face picture and walk through happy birthday egu ase na anyami tse kasa na one funny face ka ne bi na say Lewin so post picture no funny face hu you say na Lewin dey no oji wo me wo kra so no so record video enya sem ketwa twa Lewin adapa front and back to back enya sem ketwa twa na adapa we twa adapa your video no dey beto Lewin kasa say ke hye obufo na mpo kra twe hu fi no video kro na ye twa na adapa wo mu no so page dey beto ni page ni Instagram page wa so actual e wa say oh God please heal my brother. Na no na ese amanfo so say da Lewin we nkuwa de o ya ma amanfo ntimo mokeka no ye no kra e da for na ensem no de emu do pa na bia ba chiri a enya sem ketwa me ntwa me ho na me fa nso mu ebusa for message mama kwa babiem se mutibi twa ma yetimi etwa ho ba de na nsema ya de pa na me nhira mo me nua ba reta e wo me nchen ha se wa ye krado rough wati onia na ho popo no asem na ekoso no minim se na bufu oso ni na age wo nanso ye be hu sesi ama me ma no akwa abasonko badwemedie no eso mo akwa bo ya onua ibi aboko nyame adom me ka se niam du se wo so emwe bi na bi wa na asem na me ka na ewo asem ne bi wo a ebi wo so a ya na bi wo so ya ni wo ma yenhwe asem we say Lewin only funny face nya problems a funny face accuse you say o tai say ba wa ba from no o tai che una wa wo na se akeka kan sem dia fan wan ne onye funny face bi ena say yen to kwato
kaka to mo an etwa so UTV Faradexin no mo kasa ye no mo twa so asem ye twa so ase obi an nte nkoda no obi anwe no ye nya adamfa na nte se ye nya atafu bi na nte se ye adamfofo so oti asem enti adentina obi an na di ntokwa se no aka nsem safa na wodi ni bebe wa ko post ni picture ewo ebiri ma so unum se amanfo ni edi wechi dada asem anipa ne nya onya ho ntokwa no obi fo so kasa asem no tia na se lewe ni hwani bi no o ya na se guapa ya na so ye fa ni nti e no tu sana mo no ni emetumi aka afa ho ne sebi me ne wo enya ntokwa na yaka na enu nche se bia me ne wo ye adamfo but ma me ka de ba kontro awoda what you say obi anipa no tan no kura se dem po a odi na woda utumi eken bibi de shemi kran what you say e ba ne se me makwa one fine e bi betumi aba se lewe no ye hwehwe anim na eye no but e betumi aba se ono no wa forget bibia what you say to who ni so we are still friends it's either na me wish madam for happy birthday sana me who say ono no ehunu esan so poso o man ni gi no hu say ni asim wajai ni sa na kuma ano eden odi ato ho kan ede ma no ni hu boni bia egum so wish him happy birthday oh nke boni de bi nim mom nanso ye hwe ebi kroya mu de ekoso ane se amanfo aba besi wechi se obi anu be di ehye bia na se woni nipa na nyasem wole won kroya woni bila sama enka lewu kroya o former manager Zack woni na enka the same issue ya bigger quest also woni nka kwakumenu hey ese obi ya ni wo issue kakra na funny face kroya so nsema na wo keka na no abi na na say so amanfo ketia na se de o ya be ye bibi se wo de tuo sa na amanfo na se wo de wo ye who my yem but say every once or yesterday say one share say the ekoso nye nti betimi atwe wefi we hu ana say empo me penipa na say ka me friend mu dan say me de beto na amanfo adwini bia na de me kan nta so o we no de eto asom eye no kre what you say eye no kre but onu na koye no comedy nti mu o pese oye bibi ma obi energy ana say obi sere ana moreover to be an artist no every day na we say we ya de nkofo be kasa fa mu what you say e was so we are there nkofo ye ni bubefu ni obedi watem ni onu be fra wake bibi acho be dem be fra wake bibi acho enu na ma hu se wo nkofo a wo modo na wo nkofo a wo hwe wo nkofo a wanam na wutu wo mu di achi eti ende obe ye artist ese bebre die ebe koso but enye ni nyina na wose wo de waso ne ye den eto na se ye ba funny face ene lewe na mitumi hu se funny face onjai asem ni. You said so now no one to on the side. But on jai mu so ade apenifo abema yaka ne de je mu na bibianka nipa nua ne nipa aboa nua ene aboa what you say na so wo du nua ho asem ebe hye omu side de bia atwa abekwa kofa yare amanwu de bia o ya wo mu nua npa no aka wani mesi eso me kenka hu na wose wosere eni mebu aba na etwema mu ma ne twem na bibia enkoda sa yo mini aba waka ne samu nanso enu achi no funny face na mu so be video se na wo ka so wonya asem no no so gina so ka na adwin so le wo nipa ba ko bia ka se wo ye nipa boni ni enti bia che sam ko ye nipa boni ni you know na ye evil man enti chu hu film ho na oka otwa mpa na wa mu a wo ka wasem wo ka wo hye no o sa akofa video kro na asa de betu page so se onyame nsa umia ne yaye we papa better heavy na say dia na ono so ya yare na otiche me say funny face so abele ni ku what you say say bi metimi aka say reply funny face but ono na reply in such a way say ye hwe ade na ye behu say e ya agro but e ya asem ana all ka kire no ai asem better so apart yourself say bi funny face na adwen no enye wa bodam san meeting aka so opachre ewrade boa minue man sa minue yale ben ane woni so nsa ne yale se bi senye bodam yare a yale ben twere anade is wo hwe nsem no obeka ye no kwa se nipa na bodam enti ewrade nsa ne yare na adwini mmere fie na obi ka asem a hu ne nipa no achre ese kasakwa eno de kasakwa no wa kan indirectly
Yes, and Yakumapamu say, I mean, Sunny, I will be quiet. Oh, so on the day who saw your comedian. It will do what them crabbing say agro. Say you wait to me do what them obviously because super force with you, Sebi or your comedian say agro. And so no can was sir. But a man for suicide, send what if video no better to no be a real way, be to me, and foul be a real and children. Send all the video no better to a cast as 7 day. 1 yard, Usu so ya day. 1 yard. Lewena nyadie sebi say what can be people amana hawa and what say will come to that extent. What I say because me say me better rumors say sebi na funny face na adwen ho atekakra na say nyankopon adom na say ebia no de me tia ka say e ya tesem but ebia wo na onim bibi ma and what say mbere asem nyema wo mu nyina atwam no o san kofa ediba e san say wakobisa wasem bi nti se wuni asem no mu aye bia de mana enkasa. What I say me enkoye say waka me bi nti me so me be kan bibi na ahye no na say wo le win open tokwa. What oh can't talk. Oh can't talk. But me na minimum say yes in your soon takrache no any sign no the drum sign don't sign. But where there is getting too much. It's getting too much. If you see woman so manam no yen so ye follow. Who you be role model. Until who yen may be very careful of your steps and be very careful of your speech. What you say? And for you maybe hey, some jokes are very experienced and yet it's expensive. Sorry, and yet Bibia na be fan is tarara keke. Obi oho no ma wetia obi nanso. Eye ne ya. So no an kan cho say aje ya na no nche so kotu obi nanso a on kan say aje. Ani ye hu say mumu nipa ne yenu no already no issue bi e wo say mo dida. What you say? Na me di me birthday when wish me happy birthday fine. Mantias here, me bisa was, and yes, Mantias, but me bisa was him. As some na me bisa one, a yadia, and yes, secrets. Abundant of food be bride. Thank you. It's only whom why every the mamma, they don't talk. So, the Babette Nas, another video, the Babette catching a coupon say, or hail me, or some yalia benno. Dambo. That's all sudden children. Oh, you're all young. Oh, but you never be a cassette, only be found. Oba to me na maybe aka say onim bibi famu because sometimes ye yen maybe ase bi yen dwene ho ye kase bi a yen dwene ho because we take it say ye comedian we are funny it in ye beken bi an people will take it say ye agro sometimes enya agro what you say some jokes are expensive enya agro Ghana for pe Lewin movies share dodo na ehuni so eni ho enika bane niam no ensem ba ku mienu bi ebebe se na meka ye big akwesaba top K lo ni Lewin ye adwuma ono so be ka bia bi oni ni nya beef sa kasa bebre so ono peso bi be hye won echi sa so na kokumenu so sa be kasa ye we so friend say big akwes ma ma bo ni dada funny face so abeka the former manager Zach even guru ana Lewin ni tunu Lewin ni guru tunu wie pe no mun ka mu ye na fo pa ye hu bia ba ye no mtomati ansem December say wa de ne gyon de ka ba ni miemu no confirmation ni but say nipa ba ku yi o mu say what talent o ya de but obi ono be di hye bi ono be bom bia na oni wonya problem na so ono no ye from so na say tan hunu bi no mo time Ekoba ni sa enye tan hunu but something is wrong somewhere. Bibi atochuma ewo baby a ewo se ye nua bema no ye Lewin otena se na o assess ne mu yie na o de tutu niema bi hu na niema bi a o yem onyai because ba ku edin kan abeka no to so mienu se no to so miensa beka de na chese bibi nko yie what you say bibi nko yie wa wo manager abeka unamfo abeka wa colleague fa wo mu enyina set shoot movie nyina they are all complaining it's what at all are you doing na ni se wo mo mpe I want to mean twe wo every what you say you say my yen kan enso e ma na nye de enye wo but this time there it's like ye wo dodo ye ho obi aba e wo nyoka nipa no wahu bibi ti ana oka ebia wonye kwaku na enusu hu oka e wonye Zach so na experience ti a odo kasa e na e wo funny face so no so na experience ti ode kasa is too much
It's too much. It's too much. Yenimusa adibia mu obi abo ne ho ban. And eba ne social media so a yenimusa bebre na no won a eyusu nduro. What you are saying? Because obi hia bambo and obi so person obi be nanim achi no. But one thing that was a woman they say, as we said in Yakopon ebo obi a ewiase no ebi didi ebi achi. Enti na ye satie enye pen. What you are saying? Say na wunua akwa ochina obeko. And if you believe in yourself and you know what you are doing and you understand what you are doing now, obi to be me power. What you say, but it seems like when say he is doing it, he is good, but he does not understand what he is doing. What you say? Oh yes, of course, and he has no knowledge of what he is doing. What you say? You have the talent, you have the skills, you have the everything, but it's a one applied knowledge. What do you mean here? What? All rise. Ghana loves you. Obiado. Obia show movie a nenije. And then abema wa kwalekifo akasa won semboni bibesa. You are not putting a stop to it. You are just doing it. Because we are comedian, we shouldn't take things for granted. Na minia retire besori and o final a futua obese won fan som Lewin any ashefonia wo mo o sin chedwumedi nu mo de na fatu a futua me de bema Lewin se kwadwo ye nyina ye do wonim say ye do ye papa ye hu a ne ani age nanso ensem na ye ka fa wo na ye na ye ya kwadwo mesrew setnas na hwo hunyeme bi a wo ya wo namfofo no empe na etwa so mesrew mepa wo cho utwa so a mitidi pa se sa akweka etu betwa na Ghana de ye da so a edo ye tawachi abribia ahwefo so a ehwe me no so metro mo se enye bibia no mo beti a wo mbedi akire mayenti atesem na ye ndi akire fa ndi djuma oti a wankasa so tenas na hwehwemu yie se ye nukure se ye ntro ansa na wo bibi ka fa ho a waka fa ho that's so say wetuenfo sa kwan so so for futu a odi tudwa wo de wo mu anopeja bi e de atu kotudwa mu de abo bra ana so no wo adwenchefo fro a wo be say won mata ne de no ho a for your comment section wo ne fa somye why any say we no follow too much gh or Instagram, Twitter so at too much gh _ Facebook and too much gh nidi ni na ama owisua e be say dey share. What's your favorite food here? Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Osenko Munyani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dish is Ebiani Bia, Ebiani Pabediti. Wow, Shanamna. Wele, your my dear Bibi and MBA. I had a 7 appear, Bedidi, a eco viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And here, Johnny pay fee. Mumina Mobe Johnny Pa. Now, Hannah Johnny Papa walk. You were East Legon, Boundary Road, opposite the self-filling station.